خالي حجي اگت آیا مسئله خماری نیوانی مسئله چه؟ مسئله توی تماحی سرو ها ایده گوش تعریف کن یو روز یو لیردکو بالروح و رحمان کیرا وجینو حساب رشونو جامی نماش کنم کیرا وجینو حتی جامی را شونو وش اونینو یو گده بگوله آتونو رکای کنو بخواه وانو یاو انو گده چه زانو آتون چیو چه زانو گله چیو الاتني وانا قي شيطان يكونو عقل جي وانا على فند از انو قديب بخا بينا آلتوني شترا بگيا وانو قديو ترتولي وانو تو آي قولي خو نيدني خالي خو اي قد ازي بها قلو وانو خالو از بداتو وانو از بداتو لا شرطي ماستو وانو شرطي توجيو وانو خالو وانو ها تاريخ فينني وانو تراي قشتا خو تراكي بوري وانو ازدنان انا عجيبا قوسنان اي خالوي توزي دورو دور ماري خورا او نينو ونينو يو چنو لا دا وانو ازراي بورا قيدو سب وجينو قشتا خو ترا كانو راي وانو او تادينو قدي روانم دا كام مشارتي تو ادجا تكا قولينو تدزي فانو خلو تكي ريو خوزي بساوه اياو راي شيطان دا كوتو عقل دا ميكي خلوي طوفانو لا دا ما راي جي وارد وانو زما ريو خوزي بساوه قيدو سب وجينو خلويتو ريو خوزي ساونو وتادينو قدير افانو دكاونو قولين من بيت مشاسي تو آجا وي وانا جاميرا نما جاري كوتا قدزي قولي جينو دستي خو وتادينو خلويتو رافان وانو خالو وانو تي بآي ري خوي بجين ري زاني انو آتونو تباني قي از ميزان و رمنو فازدنو شون قدني ملايا عشاوي فين دا يعني چه او تنيو لا ولا ملاي نكاينزي دروجي دود نيمانني ياو يازخويا